Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kipulet jangga sarkar Assam ha kesing thodeng arpuai ter gujileo arjar khat khandai kila her shakishnong psiar bat penher krat ya kipulet jangga jela Meghalaya kibasyong basa shipor hayeng dorbar jangga shnong psiar kani kala penthut shibun ya ki pajba khamtam ya ki khana school bat penshep tieng ya ki hagaba layathu ba ki katto kani kipulet ka Assam kila lej ban hla bat bekrat ya ki khana school ru kipulet ka Meghalaya kila syong lasa hashnong psiar nadu ka khatlai tarik mentau benai Hadin balayo jingtip ki bor ke district jongga West Jaintia Hills haga jingalam jong border magistrate uba Ferdinand Basan bat uba Don Kupar Moksha deputy superintendent jongga West Jaintia Hills district kumju ka kunhun ki pulit kila hiar syakatai jaka banyakren bat ki bor peniai district jongga West Karbi Anglong balalam khmat daw magistrate Robert Tulor u DSP P Gogoy bat khandai teli ki kaliret ka jingakren ha pedang kita ki arliang mamla kalalong ka bathnam bha Hagaba kila ya peni lagi jong kinia ki jutang bar hagaba khaddo ki bor penia district jong West Jaintia kila penjem tedong hakmat ki pulit jong Assam bat kongo ban wengno ya ki pulit ka Meghalaya na psiar sya sa sniang haga jingjingai ka bakumba khatsan kilometer AA